mahoro ndetse neza je banyita Masawerize umwe mu bakozi ba koperative Ibonobono sanzwe dukorera mu ntara yagutse ya Gitega hanyuma rero uyu munsi twazindutse hano mu komine ya Shombo mbega mwakiriye gute intebe nziza cyane ya Shombo yego batanga abagibeje ijana kw'ijana barakoze cyane Imana ishinge cyane none murabambe barakoze cyane iteka kwitorera indongozi bemuta ikintu bitse mbona kazoza wowe ucumvise gute iyo bavuze ngo Burundi buteye imbere Burundi buteye mu macyaha niyo mbona kazoza niyo demokarasi none gakoze muri iyi demokarasi iri mu mbona kazoza wavuze 65 uri mu myaka 50 n'umwe n'ibiri none gabo wowe uri kurakora kugira ngo dushike mu Burundi buteye kandi byari bifasha yego ndero murakoze ndabyumva kwiga ni byiza mugabo murabona abantu bize mugabo bavuga akazi karabuze reka nawe ndi kubibona mire hano murakoze cyane mw'ijambo rimwe ugati abantu bavuga akazi karabuze ahubwo baretse kukarondera nimbura kimaze none gamo uvuga ati kuva kera narinda abantu batagira aho barima batakumbira abandi cyangwa gasangira imbere icyo twita ikibiri yego cyane muta aha muri komine nziza ya Shombo harabashira hamwe yo bahari yabene gihugu abo bari batazi kuyakorera usiri imbere muri iryo shirahamwe murakoze cyane ndere niyo bivuga ngo n'abantu bari mu mashirahamwe twari ngaha tubaza kayitso turaganira ku kijanye na koperative nshasha biti Kibonobono mbega abo bafise bumvise ari iterambere murakoze cyane umuntu ateka umutwe murakoze cyane bene gabo wowe uri mu bantu bafise inyigisho za Kibonobono urimo mbega uno munsi mbere y'isaka ugiye kubwirika abandi bene igihugu batashoboye kuboneka hano batarosa akanya ko kuza wewe ugiye gukora iki ugiye kubwirika abandi bijanye na Kibonobono egome cyane kandi kubabagira imisi yose mbega umugambi wo gutanga umutahe w'12 wakiriye neza uriteguye kuyatanga cyangwa murakoze cyane muta twagushimiye mbega akajambo botekerera abantu ariko baragukurikirana bagiye kukuraba kubonesha kure ko kaho kawe uretse Kamishombo abandi bo mu kandi karere atari Mishombo muri komine nshasha ya Karusi mu ntara yose ya Gitega no mu Burundi bwose wewe nk'umutako w'Ishombo wovuga iki wotera kabo abandi umugambi harimo abakristo bavyumva nk'uko cyane kuko bavyumva
Ngoye gusa birasana niho urakoze cyane numva ntakamba mu Rwanda natwa twene hari yego urakoze cyane turagushimira ko makere yego ngomba kaka nkuko nashaka bakure tutokanye yinda Imana duhaye bisobanura ngo biracyashoboka mutama ndagushimiye cyane mbega wavuze ngo witwa Imana yubaho Diyonizi Imana iguteza mutama w'umuhumure turagushimiye cyane twifurije ibihe byiza mu ijoro tuzogaruke mu kwa kabiri mu kwa gatatu ibibonobono bikuze mutwereka imirima yawe turakoze cyane Imana iguhezagire cyane murakoze